Hi guys, today I'm alone at home. My sister and my cousins is at the other house, and then I'm watching TV and I get all the turns for myself. And by the way, I just got done taking a bath. So happy kay ka? Yes, I'm so happy. Kay wala kay kalaban sa unsa? TV. So Magbunta magbuntagay tagtanaw TV ani ron dili? No. Unsa may buhaton? After you use the TV, you turn it off and then you let it take a break so it will not break fast. And then mukaon na ka gulay. Ha? Mukaon ka gulay? Ha? Ha? Mukaon na ka gulay? Ansi rayon, mukaon na ka gulay? I don't know. Ha? I don't know. Unsa may favorite day nimo nga pagkaon? Kamunggay. Unsa pa jud? Mami's adobo. Unsa pa? Mami's paksiw. Ganan pag kagpaksiw no. Yes, How about the sinabaw nga isda? I like it too. I like it the sinabaw nga isda. Unsa pa jud imong ganahan? Gulay. Guys, magunahuna gid maayo pag hisgutan na ang gulay. Honestly guys, si Kiana po ay hindi po siya masyadong kumakain ng gulay, but nilalagyan ni Mami perminti ang iyang plato og gulay, tapos ginakaon jud na niya kay maunsa gani ko pag dili nimo kaunon ng gulay sa imong plato. Mommy will bunal me. Diba? Makaunsa gani ang gulay sa lawas sa mga bata or sa mga lawas sa mga tigulang or dagko nga tao, makaunsa ang gulay. It will make you pretty, smart, And healthy. healthy. So unsa man jud pinaka the best nga inumon ninyo? Smoothies, Smoothies with vegetables, and fruits. na-miss nimo na smoothies nga fruits and vegetables. Asa na to na ginahimo dati? In America. So gusto ka buhatan ta ka nag-usab? No. No? Ingon ka that's the best for the body. Ha. Unsa man jud? Ha? Nge. Sige oy, okay ra sige. Mag-thank you ka sa ato ang mga subscriber and followers na. Dali. Thank you for our followers and subscribers. Don't Bye. Don't forget to like and share. comment down. Comment down below. All right. Tell them your name. My name is Kiana. How old are you? 10. And naana kay crush? No. No. Pero naay naka-crush sa imo. Yes. Kinsa man? My classmate named Luke. Ya crush nimo siya. So dapat mag-crush na ta dili sa. Not yet. Unsa may dapat buhaton? Study first. Og Study. nya Finish school. dili man bad mag-crush, that's normal, but dili sa not what? Boyfriend. Oh, dili sa mag-boyfriend. That's not bad having a boyfriend, but not right now, okay? Saka na ng boyfriend and crush pag madan na sa unsa. School. Oh, di ba? Pag mahuman ka og school, unsa may imong ma-achieve ana? You have good unsa? Good grades. Good grades, good future. Good future. Yeah, Good life. good life. And unsa pa? And good everything. Good everything, ha? Alright, guys. Bye-bye for now. This is Kiana right here, ang batang Philam. Nga marunong na magbisaya. Marunong na kung ka magbisaya, no? Pag bisaya, be, para makabalo sila. Kabalo na ka magbisaya? Opo. O, sige, pag istorya, para makabalo sila nga. Kabalo na dyan ka magbisaya. Dali. Kabalo naman siya kung magbisaya. Sayon ra magbisaya. Opo. Sige na, pag bisaya daw daghan. Sige na. Pagpasalamat sa ilaha sa tuwang mga followers o subscriber in Bisaya. Sige. Salamat sa mga followers o subscribers. Ina nga. Ayaw ninyo kalimti ang pag-unsa, pag-like ug share dali ah.
Ayaw kalimtian pa ang pag-like ug share. Ug unsa pa? Comment down below. Og mag-comment. Alright, sige na. Bye-bye na. Bye-bye! Mm.